ti flower we ne ye wo mu ahodo mienu we ye oba oso flowers unse waso aba na aba ni na aba no say dry a ye wode a ye de ye say dry a ye wode a ye de ye ne flower na aba no say na tie unse te say pearls it is pearls wutu na wuyi ni hini firi ho ye twa e de dware akwala a e twere e da ne so akwala a wonya 5 years usi a flower we meaning edin a me fan friend na mo beti ase oh yeah see flower we ne ye wo mu ahodo mienu dan ye wo mu ahodo mienu we ye oba oso flowers unse waso aba na aba ni na aba no say dry a ye wode a ye de ye say dry a ye wode a ye de ye mintimi enchrew ne flower na aba no say na tie unse te say pearls it is pearls aya se bibi kosia se enwa kosia enye enwa kosia eye ade we ne flower enti ni hini ye wode ye de ye ne flower ye wode ye de ye ade we yan kasa kra no ukoti efie musie ya ye wode ye de ye ukoti fi nsuo ho a ye wode ye de ye but we ye oba ye enso nhire no any flowers no eye bema ti so obi ka se fa we bi ya ade a no ebusa ne se me pa cho oba na se bema obema no eye fita eni pinky or purple color bia wona ho ne ye bema no enye colorful eye plain se obekwa obesesi ho fita ase bo kwadudua no sa na tinti we your ba ti wode ye de oba na ye ne wode ye de bema no so enti se obi ma okote ewo esie a eden pote na wo de because me kire de ye de ye wasie ya sembe si o na nsuo soso nsuo soso ye saa metimi a kire nsuo die no se ukọ nsuo no kote we bi unya bi nku a de na kote a unhye mpaboa ena nsese wutu na wuyi ni hini firi ho ye twa e de dware akwala a e twere e da ne so akwala a wonya 5 years usi a na ode no nku a na banana flowers no na ode dware akwala a e twere e da ne so de aka de me nchire